Nakon što smo u prošlom videu fićom posjetili Zmajevo oko, otok Krapanj i Šibenik, te posnimali Roški slap i ovu patku koja nam je uletila u kadar, sada je vrijeme za nove izazove za našeg malog Luigija. Pretplatite se ukoliko već niste, vaša podrška mi jako puno znači, a mi sada nastavljamo dalje. Plan je prijeći nekih 80 km od Šibenika do Zadra, a prvo zaustavljanje napravit ćemo u Vodicama. Tek što smo krenuli, upali smo u kilometarske kolone, a kilometarske kolone znače da postoji šansa da nam se Luigi pregrije. Evo, prošlo je već 20 minuta i dalje ne mičemo s mrtve točke, a znate da je Fićo idealan auto za stajati u njemu po ovoj vrućini. Auto u koji jedini način da se rashladite je da se vozite i da vam ulazi svjež zrak u kabinu. Evo, kao što vidite, ne možemo ni naprijed ni nazad. Blaženi zrak vank. Točno čovjek ogladni od ovog čekanja. Mogli bi pojesti nešto prvom prilikom. Znate ono kad zamislite idealan road trip, Fićo, Jadranska magistrala, ovi prekrasni pogledi. Zadnja stvar koja vam padne na pamet je da ćete stajati 20 minuta u koloni i gledati u guzicu od Renault Mastera. Što da vam kažem, naviknite se na prigovaranje u ovom današnjem videu, bit će toga još i više. Eno neki davno zaboravljeni Fićo. Evo, konačno se malo krećemo. Ne znam je li ovo spada u nekakve prekršaje, ovako virit glavom iz auta, ali koji je da je prekršaj, spreman sam ga platiti jer ovo je pre dobro. Znaš šta ću te reći, baš me zanima koji je razlog za ovu kolonu, ovo nije humano. Evo dok trunem ovdje u ovoj koloni, otišao sam na neki šibenski portal, nemam pojma koji, da otkrijem koji je razlog za ovo stanje, za ovu kolosalnu gužvu. I razlog su radovi na rekonstrukciji raskrižja Zaton na državnoj cesti DC8 kod Šibenskog mosta, koji su igrom slučaja baš danas. Nema se šta reći, organizacijske vještine na ovom putu su mi par excellence. Prvo zlatna ribica koja nije radila, pa seosko domaćinstvo na Roškom slapu i sad nisam mogao niti provjeriti kojim putem treba otići dalje prema Zadru i da ću neminovno upasti u ove kolosalne kolone. 20 minuta čekanja u koloni pretvorilo se u sat vremena, a pored ovolikih vrućina iduća briga je postala hoće li se Fićo pregrijati. Nisam se ni usudio ugasiti ga dok čekam u koloni, pošto ste već u prošlom videu vidjeli da ima problema s paljenjem. A neprestani rad u leru po ovim temperaturama ga dovodi na rub pregrijavanja. Da stvar bude gora, u koloni smo zapeli na najgore mogućem mjestu, preko ogromnog mosta gdje ga nemamo gdje ni parkirati sa strane ako se to dogodi. Na našu sreću u konačnici je sve prošlo ok i cesta prema Zadru se konačno oslobodila. Evo, gužva se konačno raščistila, na putu sam prema Vodicama. Idem po jednu infuziju pa onda nešto pojesti. Iduće skretanje idemo lijevo. Šta me ukočilo? I evo nas, nakon 100 godina provedenih u koloni, konačno smo u Vodicama. Trenutno se nalazimo u hotelu Olimpija i sad idemo na 10. kat gdje se nalazi restoran Sky sa prekrasnim panoramskim pogledom na Vodice. Evo, nakon što konstantno nemamo sreće na ovom putovanju, da vidimo hoćemo li makar ovdje imati sreće i uspjeti nešto pojesti. Ili će se i ovdje dogoditi nekakva vanredna situacija koju nismo uspjeli planirati, pa šta ja znam, puknuta vodovodna cijev ili šta god da se ovdje može više dogoditi. Da ne budem dosadan i predvidiv sa kadrovima gdje stalno nešto žvačem, evo kadar gdje šetam po restoranu i evo kadar gdje brljam po jelovniku i pokušavam shvatiti šta koje jelo uopće znači. Samo da spomenem da smo tu nešto brzinski pojeli, ali ponajprije uživali u prekrasnom pogledu na Vodice. Evo tu se na primjer mučim da iz ovog ogromnog mlinca izvučem nešto, nadajući se da je papar.
Kroz svo ovo vrijeme Luigi se odmara na parkingu da nas čeka spreman za nastavak putovanja. Nastavili smo dalje, neumorno prelazeći kilometre na putu prema Zadru. Sve je išlo prema planu osim jednog malog detalja, a to je što je najavljeno olujno jugo za područje Zadra. Nešto što ću osjetiti na vlastitoj koži već za nekoliko kilometara kod otočića koji se zove Galešnjak. Radi se o otočiću koji je postao svjetski poznat zbog svog srcolikog oblika i koji danas zbog toga nosi naziv Otok ljubavi. Odlučio sam tu stati fićom na nekoliko minuta da vam ga posnimam iz zraka. Ok, po ko zna koji put na ovom putovanju promjena plana. Zaboravite da sam spominjao Galešnjak i Otok ljubavi, srcolike oblike i sve ostalo. Izašao sam na minutu vani da ga pokušam snimiti dronom. Skoro je odnilo dron u more koliko je počelo puhati, tako da obustavljamo sve i idemo u Zadar da dođemo čim prije. I sad još i ovo. Ajde, Luigi. Amo, Luigi. To, brate. Jedva. Nakon što je Luigi jedva upalio, nastavili smo dalje, ali ne bez problema. Počeo je na trenutke gubiti gas. Evo ista situacija kao i jučer, na otprilike napravljenih 70 km Luigi počne kašljuckat, štucat, doslovno kao da mi kaže dosta je bilo za danas, parkiraj me, pusti me da odmaram, sutra ćemo nastaviti. Tako da jedva čekam da dođemo u Zadar, da ga pustimo da se odmara, a da mi krenemo u obilazak. Ovo putovanje s fićom na momente zna biti stvarno frustrirajuće, ali stvarno sam zadovoljan što sam se odvažio i odlučio na ovaj road trip i jedva čekam vidjeti gdje će me ovo sve skupa odvesti i na koje destinacije ću završiti. Zapravo, ono što treba napraviti kad se vozite fićom je kompletno promijeniti način razmišljanja. Destinacija kao takva nije uopće toliko bitna, bitna je ovaj cijeli proces, bitno je putovanje. Tako da sve treba usporiti, treba ići laganini i uživati u svakom trenutku. Tako da ću ja sad fino spustiti ovaj prozor, izbaciti ruku, jer fićo je jedini auto koji možete ovo napraviti, a da ne izgledate kao totalna seljačina. I lagano idemo, pa kad stignemo. Pola sata kasnije stigli smo u Zadar, grad kojemu se uvijek rado vraćam, grad posebne energije, prekrasnih pogleda, gostoprimivih ljudi, stoljetne tradicije, pozdrava suncu i još mnogo toga. Evo, otkako smo krenuli na ovaj put, napravljeno je otprilike 200 kilometara, tako da mislim da Luigi zaslužuje pošten odmor, a bome zaslužujemo ga i mi, tako da idemo malo uživati u onome što Zadar nudi. I evo nas, stigli smo u ovaj prekrasan mali apartman ovdje u centru Zadra. Idemo se sad čim prije presvući i istuširati, pa da možemo uhvatiti zalazak sunca po kojemu je Zadar poznat, a zalazak je kroz nekih pola sata. Kada sam vidio da do zadarskih orgulja imam dobrih 15 minuta šetnje, a zalazak je za niti pola sata, odustao sam i od tuširanja od svega i odmah krenuo da ga pokušam uhvatiti. Najavljivani vjetar se počeo pojačavati, tako da isprike na lošem zvuku. Evo, kao što sam već spomenuo, Zadar je nadaleko poznat po svom zalasku sunca i ima jedan od najljepših zalazaka sunca u cijeloj Europi i svijetu. I to nisu moje riječi, to su riječi Alfreda Hitchcocka, koji kad je došao ovdje je izjavio da je ovo ljepši zalazak sunca nego onaj koji je vidio u Key Westu u Floridi. Ali da nastavimo u tonu naših neuspjeha sa ovim snimanjem, došli smo na dan kada zalaska sunca nema od ovih mutnih i sivih tmurnih oblaka. Tako da eto, vjerujte meni i Alfredu Hitchcocku na riječ da Zadar ima prekrasan zalazak sunca, jer nažalost njega vam danas ne mogu pokazati. Tek što sam počeo kukati da nemamo sreće sa večerašnjim zalaskom sunca, Zadar kao da nas je čuo i odlučio obradovati.
tmurne oblake zamijenili su ovi prekrasni prizori i po ko zna koji put Zadar je pokazao da je veličanstven grad u kojemu zalazak sunca nikada ne razočara. S ovim zaključujemo današnji video. Veliko hvala svima koji ste nas gledali do kraja. Preplatite se ukoliko već niste i pratite nas i u idućoj epizodi u kojoj ćemo naletjeti na jednog sasvim posebnog fiću koji će se pridružiti Luigiju u vožnji Zadrom.